Evo, s malim zakašnjenjem stiže nam i vodič. Idemo nekih 9,5 km stazama kojima možda ređe idemo, a trebali, vidjet ćemo sada kako to izgleda. Vodič Prosinger Ištvan, zvani Pišta. Evo, Pišta, da. Da li Pišta idemo do Džombe, najviši vrh Bačke? Ne idemo na Džombe, nemamo dozvolu od policije, to moramo tražiti. Znači, krojima veliki broj ljudi se i na ovoj akciji skupilo da ugazi ovo malo snega što nas je posolilo noćas. Okretnica Kelebija, granica, kružni tok, skretanje na šumske staze. Na prvom skretanju koje udaljava od najvišeg vrha Džombe u samu granicu. Onamo u magli negde. Ne vidi se. Razvučena kolona, evo, idemo prema mestu kojeg se stalno setim, dakle se pošlo na Rim. Jedna od retkih tabla koja nam nije srušena. Standardno lepa šuma, mladi zasad borova, ima i ova kelebijska šuma svojih čari. Što bi se reklo, topoljnjak i lišće koje je vidljivo ispod ovog malo nasoljenog snega, izlazi iz topoljnjaka, ulazimo u mladu bagremovu šumu. Divna, prelepa kelebijska šuma. Kažem 10 časova i prva kraća pauza. Malo da se okreće. Sektor 7. Ulazimo u predivnu borovu šumu. Polako idemo ka tački, to jest cilju, pošto je kružna staza. Možda nas put vodi kroz najlepši deo borove šume. Evo, predviđena u ovoj lepoti pauza da napravimo jednu grupnu sliku. Ne, hoću i šumu da uvatim, znači je fantastično. Šumu posle, nas sad pusti da idemo. Ne. Pa dodaj Moram da vraćam. Ja bih legao ovdje ispred. Kad bi ti onda vija! Radit ćeš se, Pero. A da ja slikam, svi ostanite. Ajde, Pero, tamo. Još jednom. Dosta. Ajde, još jednom. Polako menjamo ambijent, sad ulazimo u neki blagi šiprag. Izlazak iz šume, izlazimo polako u vikend naselje. Sektor 6, Subotička peščara, ulazimo u predeo vikend naselja. Ispred nas Kelebijski put, Bršljanska ulica, prva iza Dugine, u vikend naselju na Kelebiji.
izlazimo na drugi kraj vikend naselja, na široki progon, pravac, kružni tok Kelebija, start i cilj kružne staze. Okretište bus 22. Nekad naša čuvena tabla, neverovatno. I evo nakon 9,5 km, 2 sata i 20 minuta provedenih u pešačenju, sa nekim kraćim pauzama stižemo na odredište. Akcija se privela kraju.